مامبەرکات 6 ساڵن دژیانە ئاوەریەدا بێزار بوویە. چاوەڕێی وێ چەندەیە بۆ سەر جووارێن خواڤەگەرێ. لێ هەرجار ئاستەنگ تێنە پێشوان. دەبێژە شنگال مەترسیدارە ji ber hebûna çendîn hêzên cuda cuda li deverê û taybet pekekê. Çunkî bihaneyan ji bê Tirkiye durist dike da ku şingalê borduman bikin. شنقالة خرابوية شنقالة تهديدا هذانديا ايش اذاعه ايش تركيا ايش نفس عذابه داخل ده سد عزوها هذا ايش خور الشغل جيتكم يكي هذه كذا شنقال نكي نتختوره نآفا نكهربايا نخدمك نتختوره تشتغنينا بتریا deverên şingaliyên pekekê û hêzên bi ser ve lê hebin xelkê wan devara li jiyana awerî de mayîne. Ji ber her demekê Tirkiye cênwaniyên serbazî borduman dike. Lewma şingalî dixwazin xweş deverên wan dûr bikin. يعني خلقيت بي بزبري وهرجار كي تهديدك ديتي يعني وضعنا خوشة مهيبيش هردو حكومتات كن مثلا حلا كوان بكين دام بقرينا جيت خوا البنفان نايلون هذا ام بهدلين بيت عظمى يا امريكا يا روسيا يا بريطانيا حكومتا هرما كردستاني يا عراق يا مادي اردوغان van مشاكل شنغالدا çeyne kam tırsamış fermanı ditirsin. Bakın burada ikinci bir kandil ihtiyacı. Erdoğan dibêje min destavajoyek heye hertim dibêjim rengê em li şevekê de ji nişkekê ve operasyoneka serbazî ya Tirkî bo ser çiyayê şingalî encam bidin. Biz hemen bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Ji ber PKK düşmanê me ye li her ciyekî. Rêveberê Nehya Sunûnê jî bi zenga metirsiyê li ser şingal lê da heger hikûmeta Iraqê çareserî nedît. هكا جيش التركيا هاد نفسها مسألة عفرينة وسريع كهنية وان مسألة المنطقة ماجي بيدابو طبعا خلق ديسا أزد وبهورية لما هكا حكومتها بغداد جارة سريكا بلز الفي وضعي نكر جيش التركيا هكا هات وكفت ديسا خلق ما ام جاورينا خلق فقر سرجيه خو أزد بيجم ديسا خلق كي هجرة عكسية دي چيبه ديسا Divan salê borî da nêzînkî 20 caran Tirkiye şingal kiriye arman ji xwe re. Dîsan hejmarek mezin ji qurbaniyan jî pey xwe hêlan. Bi van gefên serokkomarê Tirkiye li ser şingal dike, xelkên havegeriyan çavên wan lê ye carek din aware bibin, da ku giyanê wan parastî bidû nebin qurbaniya di nêvbera Tirkiye û PKK de. Marşingalî Kurdistan 24 Duhok